پتری 15,000 خیوتین کمپین پارێزگاها دهوکێ وەکی خیوەتە عوزێر سەیدۆنە گۆژبەر بۆرینا نێزیکی 4 ساڵ و نیوان یەن بەقەم و ڕزی بووین هەر ساڵ بناولونی دادپۆشن لێ زوو ئەوژی ددڕیێت خدا ورزيانا مقاتيانا وباران تيرتي وقالك بزعمته وهافي نجي وسدنا لنا بيدك هم مقاتين قاتيانا وزكاة زارو كبرهات دست خوافيتي هم رزيانا وقاتيانا وما فيهوش مرة شيء هكذا زعمنا به li parêzgeha Duhokê zêdetirî 40,000 xêzanên aware di nav kempan da dijîn. Saziyeka taybet bû karûbarên wan hatiye avakirin. Hewl didin rewşa wan baştir lê bikin. و چرک خراواجی برینو که وکی برینو که اوشیان نماینه که پشتوان مکن با بردوام جید همی کنبانه وک برده کاروبارن مروفاتی داخازش رک خراوات کرد که اف چادره بهنه گوهرین چونکی راستی جی پیدویا که گلک فر به هیا و گلک شوند اون کوش کارکتی نو که کارینان ناهنیان جیان تدا بهتر برانده 117 رێکخراوên nêvdewletî û lokal li parêzgeha Duhokê kar dikin. Guhorîna xîvetên awaran pêwîstî bi gujmê pitirî 7 milyon dolaran e. Lewma bêjin ji şiyanên me zêdetir in. أن النادرة 5 سال جواز وصابت شيء ب10 سال جواز وصابت كاس نشد جرانتي بكات وأف خيفة بكيري جيان نان زياتر لازم هوا كو بينغافك جدي بنهافتن بس خود بجم بيشنيارا من از بجم هكذا كونفرنس كي بكين كونفرنس كي نف نتوي حتى هيك ممكن نقبل كردستان جرب كردستان بكين وأف أبيل لايك بيت يعني غازي كير نقبل بو هاري كاري كيرنا فان أوارا وفار ناس نوارا طب أنا برج الفيرهين Li sala 2014 jimareka zor yê rêxrawa harîkarî pêşkêşî awaran kirin. Li ji ber rîdanên deverên dîl Iraqê pitiriya wan harîkariyên xwe birine wan deveran. Werzên salê dihêne guhorîn û aware her dibin xîvetan da dijîn. Êdî xîvetên wan jî bergeya guhorîna werzên sarmayê û germayê nakin. Lewma ew dixwazin çareseriyek bi wan bihête dîtin de ew jî bişên dibin xîvetên xwe da bijîn. Eyûb Nisrî Roda û Kempa Şariya.